Ese intambara imaze igihe kinini yogoza uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kuba igiye kubonerwa umuti wa burundu ku mugabane w'i Burayi nyuma yo kuzenguruka ibihugu byinshi bya Afurika ndetse n'ibihugu by'Abarabu kuva i Nairobi kugeza i Doha. Amakuru mashya kandi ashyushye yerekana ko leta ya Kinshasa n'ihuriro AFC M23 bagiye kwicara ku meza y'ibiganiro mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ese Ubusuwisi bwaba ari bwo rufunguzo rw'amahoro arambye ku bagiye Kongo bamaze igihe mu kaga? Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Pilot News TV aho muhereye ku isi hose, mwambahaye ikaze mu makuru agezweho y'uyu munsi. Muri iyi nkuru rero y'uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'inkuru ikomeye cyane iri kuvugwa ku rwego rwa diplomasi n'umutekano mu karere kacu k'ibiyaga bigari. Turavuga ku makuru mashya aherutse gutangazwa yemeza ko imishyikirano mishya hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 ishobora kwimukira ku mugaragaro mu gihugu cy'Ubusuwisi mu rwego rwo gushaka igisubizo cya nyuma ku ntambara ikomeje guhitana inzirakarengane. Nk'uko byatangajwe n'umunyamakuru w'inzobere mu gusesengura ibibazo bya Kongo ndetse na diplomasi y'akarere Rodriguez Katsuva, ibiganiro bikomeje guhindura isura naho bibera buri munsi. Katsuva abinyujije ku rubuga rwe rwa X yagize ati imishyikirano mishya hagati ya Kinshasa na AFC M23 ishobora kubera mu Busuwisi nyuma ya Kenya, Angola, Qatar ndetse na Angola. Nanone ubu hatahiwe Ubusuwisi ariko amahoro nta giciro agira. Tugiye kurebera hamwe rero icyo iyi mpinduka ikomeye ivuze, impamvu Ubusuwisi bwaba bwahiswemo n'icyo ibi bivuze ku baturage ba Kongo babaze imyaka n'imyaniko mu buzima bwo guhunga n'umutekano muke. Numve rero kuri iyi video kuko iyi nkuru tugiye kuyicukumbura byimbitse ingingo ku yindi kugira ngo usobanukirwe neza n'ibiri gukorwa inyuma y'amarido y'abanyapolitiki. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'iyi nkuru yuko ibiganiro bigiye kujya mu Busuwisi, ni ngombwa gusubira inyuma gato tukareba urugendo rurerure kandi rutoroshye iyi mishyikirano imaze, aho byakomeje kugenda biba birebire. Urugendo rwo gushaka amahoro muri Kongo rwabaye ndakumirwa, rusa ruzenguruka isi yose, ariko umusaruro ufatika ukomeza kwihishira ndetse intambara igakomeza gukara. Nk'uko mwese mubizi, ibiganiro byabanje i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Ibyo biganiro byabizwi nka Nairobi process. Icyo gihe abahuza barimo uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, bagerageje guhuza imitwe yitwaje intwaro na leta ya Kinshasa, basaba ko M23 ishyira intwaro hasi ikava mu duce yafashe kugira ngo yemererwe kwinjira mu buzima bwa politiki. Icyakora ibiganiro bya Nairobi byaje kuzamo agatotsi kuko impande zombi zakomeje kwitana ba mwana, amasezerano yashyirwa mu bikorwa, ibintu birushaho kuzamba. Nyuma yaho diplomasi yimukiye i Rwanda mu gihugu cya Angola hazwi nka Rwanda process. Perezida Joao Lourenço yahawe inshingano n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zo kuba umuhuza i Rwanda, hasinywe amasezerano menshi yo guhagarika imirwano, hano kuvuga cessez-le-feu. Byizerwa ko amahoro agiye kuboneka, ariko nk'uko byakunze kugenda uko amasezerano yasinywaga amasasu yongeye kuvuga, imirwano irarota, M23 ifata ibindi bice, naho leta ya Kinshasa yitabaza imitwe yitwaje intwaro irimo urubyiruko rwise Wazalendo ndetse na FDLR, n'ubundi bo bari basanzwe bakorana kuva na kera. Ibyatumye rero hashakwa urundi rubuga rwisanzuye kandi rutabogamiye kuri bamwe, arirwo i Doha mu gihugu cya Qatar. Muri Qatar ho habaye impinduka zikomeye kuko leta ya Kinshasa yiyemeje kohereza intumwa zayo zigahura imbonankubone n'abahagarariye AFC M23, nubwo mbere Kinshasa yavugaga ko idashobora kuganira n'uwo yitaga umutwe w'iterabwoba. I Doha rero bagiranye amasezerano atandukanye, harimo n'ajyanye no guhererekanya imfungwa z'intambara, ariko nanone igisubizo cya burundu kigamije guhagarika intambara no gusaranganya ubutegetsi cyaranze. Urugendo rwongeye gusubira i Rwanda muri Angola nabwo birananirana, ubwo Perezida Felix Tshisekedi yagiye inshuro irenze imwe, ebyiri, eshatu i Rwanda muri Angola agahura na Joao Lourenço, ariko nabwo bikomeza kuba ndanse. Ubu rero kuba imishyikirano igiye kwimurirwa mu Busuwisi ni intambwe idasanzwe, birerekana neza ko ikibazo cya Kongo cyarenze imbibi za Afurika n'uburasirazuba bwo hagati, kikaba kigiye gushakirwa umuti mu gihugu kizwiho kuba inkingi ya mwamba no kutabogama mu gukemura amakimbirane ku rwego rw'isi.
reka twibaze iki kibazo cy'ingenzi cyane muri ubu busesenguzi bwacu. Kubera iki Ubusuwisi? Kuki batagumye muri Afurika nk'uko amasezerano menshi abisaba, avuga ngo ibibazo by'Abanyafurika bikemurwe n'Abanyafurika? Impamvu ni nyinshi kandi zirumvikana iyo usesenguye amateka n'imiterere y'iki gihugu. Icya mbere, Ubusuwisi ni igihugu kizwi ku rwego mpuzamahanga nk'izingiro ry'amahoro, hub of peace diplomacy. Ni igihugu kitajya kibogama mu ntambara z'ibindi bihugu, kigendera kuri politike ya neutrality, kandi gifite amateka maremare yo kwakira ndetse no guhuza ibiganiro bikomeye by'amahoro ku isi, kuva ku ntambara y'ubutita kugeza ku makimbirane yo mu burasirazuba bwo hagati. Byongeye kandi Ubusuwisi bufite ishami rikomeye ry'umuryango w'abibumbye i Geneve ndetse n'imiryango mpuzamahanga myinshi yita ku buzima ndetse no ku burenganzira bwa muntu n'ubutabazi nk'umuryango mpuzamahanga wa Croix Rouge. Ku rundi ruhande rwa Kinshasa, kwemera kujya mu Busuwisi ni ukwizera ko bagiye mu gihugu gifite ijambo n'ububasha bwo kubaha ubufasha bwa tekiniki na diplomasi idafite aho ibogamiye. Naho ku ruhande rw'umutwe wa AFC M23, kwemera kujya i Geneve cyangwa mu wundi mujyi w'Ubusuwisi bivuze ko bashaka amajwi yabo ko yumvikana ku rwego rwo hejuru mu ruhando mpuzamahanga, bakerekana ko atari abagizi ba nabi nk'uko leta ibivuga, ahubwo ari umutwe wa politiki n'igisirikare uharanira uburenganzira bw'abaturage, ndetse bakaba bizeye umutekano usesuye w'intumwa zabo. Kwemura ibiganiro ku mugabane w'i Burayi kandi bishobora gukurura amaso y'ibihugu bikomeye by'u Burayi, dore ko n'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi ndetse n'ibindi bihugu bihora bisaba ko habaho ibiganiro bya politiki aho gukoresha imbaraga za gisirikare. Nitwibagirwe ko leta y'Ubusuwisi ubwayo igira uruhare mu gutanga inkunga ihambaye y'amamiliyoni y'amafaranga mu bikorwa by'ubutabazi muri Kongo. Bafite inyungu rero mu kubona amahoro agaruka, kugira ngo ibikorwa by'iterambere n'inkunga batanga bigira umusaruro urambye aho kurimburwa n'amasasu ya buri munsi. Nubwo izi ngendo za diplomasi zikomeje ku rwego rwo hejuru mu ngoro z'abanyapolitike ndetse no mu mahoteli ahenze cyane ku isi, reka tugaruke ku byibanze cyane. Reka twibuke impamvu y'ibi byose, ari byo abaturage basanzwe ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru Rodriguez Katsuva yavuze ijambo rikomeye cyane ryuje n'impuhwe, ati amahoro nta giciro agira. Iri jambo rifite uburemere budasanzwe uyu munsi, aho ibiganiro byabera hose, yaba i Nairobi mu bushyuhe bwa Afurika y'Iburasirazuba, yaba i Rwanda, yaba mu butayu bwa Qatar Doha, cyangwa se ubu mu misozi ikonje y'Ubusuwisi, intego y'ibanze igomba kuguma ari imwe gusa kandi yonyine: kugera ku mahoro arambye ku baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, baba abari mu gihugu imbere ndetse n'impunzi ziheze ishyanga. Buri munsi w'intambara uba wuzuyemo amarira, impfu z'inzirakarengane ndetse no guta ibyabo ku bihumbi n'ibihumbi by'abaturage. Kugeza ubu amakuru yizewe y'imiryango itabara imbabare yerekana ko abantu babarirwa muri za miliyoni bavanwe mu byabo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Abana bataye amashuri bagahinduka inzererezi cyangwa abasirikare. Ababyeyi babuze imirima yabo n'ibyo batunze byose byarasahuwe cyangwa biratwikwa, ndetse n'amavuriro menshi yarasenywe urusorongo. Iyi ntumwa za leta ya Kinshasa zihura n'iza AFC M23 ntibakwiye kuba bareba gusa ibyifuzo bya politike, ukwiharira imyanya y'ubutegetsi cyangwa kwemeza guhuza igisirikare. Baba bakwiye kwibuka ku baturage bari mu nkambi za Kanyarucinya, mu nkambi za Bulengo, cyangwa se abandi bari kwicwa n'inzara n'indwara kuko badashobora kubona uko bagezwaho imfashanyo. Amahoro nta giciro agira kandi buri imbaraga zishyizweho zifite agaciro. Ibi bivuze ko kabone nubwo abantu banenga urugendo rwose n'ikiguzi kibigenderamo, niba koko ayo matike y'indege n'ayo mahoteli yo mu Busuwisi azavamo amasezerano yubahirizwa n'impande zombi ndetse agahesha Kongo amahoro, bizaba byari bikwiye, yewe binahendutse. Nta faranga na rimwe, nta mwanya n'umwe byapfushijwe ubusa niba bigamije gukiza ubuzima bw'umwana w'umunyekongo uri mu kaga, adafite n'icyizere cy'ejo hazaza, yaba Minembwe, Masisi ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye indege za leta zikomeje kugenda zica abaturage. Reka noneho tujye ku byo twaba twiteze mu biganiro bishya byo mu Busuwisi.
ubu amaso yose y'amahanga ahanzwe icyo intumwa za Kinshasa n'iza AFC M23 zizashyira ku meza y'ibiganiro. Ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa yowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, icyifuzo cy'ibanze gisigaye nuko M23 ihagarika imirwano ikava mu duce twose yigaruriye, yaba muri Rucuru, Masisi, Nyiragongo, Goma, Bukavu n'ahandi, ndetse no mu bindi bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru iherutse kwigarurira. Leta ishaka kugarura ubuyobozi bwayo muri ibi bice, inashimangira ubusugire bw'igihugu, ivuga ko idashobora kwemera ko igihugu kigabanwa. Ku rundi ruhande rwa AFC M23 iyobowe n'umunyapolitike Colonel Nanga na General Sultan Makenga, ibyifuzo byabo byagiye byaguka ugereranyije na mbere. Ntibasaba gusa gusubizwa mu gisirikare cya leta FARDC nk'uko byahoze mu masezerano yo hambere, ahubwo ubu barasaba impinduka zikomeye mu miyoborere y'igihugu. Barasaba guca burundu imitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga nka FDLR bivugwa ko ifatanya n'ingabo za leta, ndetse no gucyura bwangu impunzi z'abanyekongo z'abavuga ikinyarwanda zimaze imyaka irenga 20 mu bihugu by'abaturanyi biri mu Rwanda, Uganda ndetse n'ahandi. Barasaba kandi ubwigenge runaka mu gucunga umutekano w'abaturage babo bakunze kwibasirwa n'imvugo ziba urwango na jenoside. Mu gihe rero Ubusuwisi bushobora guhuza ibi byifuzo bisa n'ibihabanye cyane, bimeze nk'amazi n'umuriro, kikaba ari cyo gihugu kizandikwaho amateka yo kurangiza amakimbirane adashira ya Kongo, bizaba ari intsinzi ikomeye cyane kuri diplomasi mpuzamahanga, bizaba ari amateka mashya masa kandi meza yanditswe mu gitabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gusoza iyi nkuru rero n'ubu busesenguzi bwacu, ndagira ngo nshimangire rya jambo ry'ingenzi twagarutseho cyane. Nubwo diplomasi izenguruka mu bihugu bitandukanye, ikava muri Afurika ikajya ku mugabane w'Uburayi, igikuru ni umusaruro ufatika uva muri izo ngendo. Amahoro n'umutekano by'abaturage ba Kongo niyo agomba guhabwa umwanya wa mbere utavogerwa, kuko niyo nzira yonyine izageza akarere kacu kose ku majyambere arambye. Ese wowe wakurikiranye iyi nkuru urabyumva ute? Utekereza ko kwimurira ibi biganiro mu Suwisi ari byo bizatanga igisubizo cya burundu cy'intambara imaze koreka imbaga hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa AFC M23, cyangwa ubona ari ukwimura ikibazo gusa ntigikemuke? Twandikira igitekerezo cyawe ahabugenewe hasi muri comment section down below, kuko ijambo ryawe n'ibitekerezo byawe bifite agaciro kanini cyane kuri twe n'abandi badukurikira. Ndabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, tubifurije amahoro mu miryango yanyu naha mukanya.